5 na lang kaadlaw ug magsugod na ang usa ka semana nga selebrasyon sa International Eucharistic Congress. Tungod niini, grabe na ang pagpangandam sa Archdiocese sa Sugbo, sa Kapolisan ug ilabi na ang mga disaster preparedness teams. Atong plano dili ko makaingon nga kompleto na gyud siya. It's still a work in progress. Kay there are still some developments and updates as far as, let's say, arrival of the delegates. So padayon paghihapon nato ang atong security preparation in coordination with the IEC Secretariat girepresentahan karon ni Father Larida. Nalipay kitag dako nga ang ato ang coordination, collaboration and integration of all efforts, not only of the PNP but the whole nation. Dili ni ang mobit na among gitan-aw ni it's not a whole government approach kini ni ang pagsiguro nato nga magmalampuson nato nga IEC. Ang amo ang gitan ni it's a whole of nation approach because dili lang nalambigit ni ang gobyerno, dili lang ang simbahan nalambigit ni but tibuok katawhan should have all plays an important role niini. So kung atong pag-istoryahon kasigurohan o safety and security, we would like to encourage the whole community, the public to participate para masiguro kini natong tanan ang dagan, hapsay o malampuson. Tungod niini, grabe na ang pagpangandam sa Archdiocese sa Sugbo, sa Kapolisan ug ilabi na ang mga disaster preparedness teams. Watay problema itong area first of all, there have been many templates regarding the use of the Capitol and the procession route towards the plaza na atay nahitabo katong Independence Day last couple of years ago. Naasad tay mga anad-natana, no? So I think in terms of the results sa atong dry run this morning, early this morning, it was fairly successful. The remaining tasks right now are to identify ang kaning mga for contingency planning nata, the use of the Fuente Oval as a kanang evacuation site, asa na to i-deploy ang atong advanced command post, really fine-tuning na ni ang atong gibuhat. So in terms of the dry run for I think that will be the event on Friday, that 29, I think. So in terms of that event, I think based sa traffic ko na tayo kailangan fine-tuning na lang ito. Okay. Pakatap alang sa mga delegado sa Congress.